Mu mateka y'umupira w'amaguru ku isi hari amazina menshi, ariko hari n'amazina ubwayo ahindura amateka muri uyu mupira w'amaguru ku isi. Tekereza ku mukinnyi watangiye ari nta bushobozi afite, ari nta mafaranga yo kwishyurira ishuri, ari nta mafaranga yo kwigaburira, ariko nyuma yaho akaza kuba umwe mu bakinnyi batsinze ibitego birenga 850 mu buzima bwe bwose. Uyu si umugani, si no kubara inkuru tuyikabya, ni umugabo w'igitangaza wakataraboneka witwa Cristiano Ronaldo. Uyu ni CR7. Iyi ni inkuru y'ubuhanga, ubukaka ndetse n'imbaraga zidasanzwe by'uyu mugabo CR7. Nge nitwa NG Batista, chano ni GB Info Rwanda. Cristiano Ronaldo yavukiye ahantu hitwa muri Madeira, aha ni muri Portugal, ni ahantu hato cyane. Uyu Cristiano Ronaldo umuryango we wari umuryango wari ukenye cyane, ku buryo yaryaga rimwe na rimwe ku munsi. Inzu yabagamo yari nto cyane kandi ifite icyumba kimwe ku muryango wose. Se w'iki cyamamare Cristiano Ronaldo yari umukozi wo mu busitani bw'ikipe, ariko yari afite ikibazo cy'inzoga. Bivuga ko yanywaga inzoga zikabije kandi nyinshi cyane. Ariko nubwo byari bimeze gutyo kandi bigoye, Cristiano Ronaldo akiri mutoya hagati y'imyaka 8 n'10 yari amaze kugaragaza ko afite impano y'umupira idasanzwe kandi ikomeye cyane. Yakiniraga ikipe ntoya akiri mutoya kandi yatsindaga ibitego hagati ya 2, 3 cyangwa 4. Aha ni naho byatangiriye impano ye. Inzara y'ibiryo itangira guhangana n'inzara yo gutsinda. Cristiano Ronaldo atangira kugaragaza yuko ari umuntu ushobora guhindura amateka y'isi. Ariko nubwo byari bimeze gutya, ku myaka ya 15 gusa abaganga basanze afite ikibazo cy'umutima, tachycardia. Umutima we wateraga vuba vuba cyane, ikintu cyashoboraga gutuma ahagarika umwuga wo gukina umupira w'amaguru burundu. Ariko yakozweho operation, arabagwa, yitabwaho gake gake, ndetse Cristiano Ronaldo aza kugaruka mu buzima. Nyuma yo gukorerwa iyo operation, igitangaje gikomeye nuko nyuma y'iminsi hagati y'3 n'5 gusa yari yongeye gukora imyitozo yiwe. Ibintu byatunguye abantu benshi kandi bigaragaza yuko abantu benshi iyo myitozo barakwireka, yahisemo we kuyikomeza. Ibi byerekanye ko Cristiano Ronaldo atarafite umubiri wari ukomeye gusa, ahubwo yari afite n'umutima ukomeye ndetse n'ubwenge bwinshi cyane. Cristiano Ronaldo akiri umwana mutoya ntiyigeze aba indakemwa mu mico no mu myifatire, ntiyigeze aba parfait na gatoya. Bivugwa yuko hagati y'imyaka 14 na 15 Cristiano Ronaldo yigeze kwirukanwa mu ishuri. Iki gihe yaziraga gukubita mwarimu intebe. Icyo gihe byatumye nyuma yo kwirukana mu ishuri afata icyemezo gikomeye kandi giteye ubwoba. Yahisemo guhagarika ishuri burundu, ndetse ahitamo gushyira imbaraga 100% ku mupira w'amaguru. Iki cyari icyemezo cyari giteye ubwoba, ariko cyahinduye ubuzima bwe burundu, ndetse kinabushyira ku rwego umuntu wari wese adashobora kwishyiraho cyangwa kwiyumvisha. Aha niho yahise yigira mu ishuri ry'umupira w'amaguru Football Club ryitwaga Sporting Lisbon, aho yakoraga imyitozo hagati y'amasaha arenga hagati ya 6 n'8 ku munsi. Ahangaha yakuye discipline idasanzwe. Cristiano Ronaldo CR7 ntabwo yari impano gusa, ahubwo yari impano, akaba n'imashini y'imyitozo. Imibare twereka yuko yakoraga imyitozo nibura hagati y'inshuro 5 n'6 mu cyumweru. Buri sezo nibura yamaraga amasaha ari hagati ya 3 n'8 mu myitozo. Mu mwaka umwe gusa yamaraga amasaha ari hagati ya 700 ndetse n'1000 yitoza. Mu mubiri we afite body fit iri munsi ya 7%, muscle mass iri hejuru cyane ugereranyije n'abandi bakinnyi. Ndetse buriya Cristiano Ronaldo ashobora gusimbuka hejuru ya santimetero 78. Ubwo ngubwo ni metero 0.78. Ibi birenze cyane average cyangwa se impuzandengo y'abakinnyi bakina shampiyona ya basket y'Abanyamerika NBA. Ibi byose biva ku kintu kimwe, ni discipline itagereranywa kandi ni imyitozo yahoraga akora cyane. Cristiano Ronaldo ni umuntu ugira umutima w'ubugwaneza cyane ndetse n'ubuntu bukabije bitaragereranwa.
amaze gutanga amafaranga arenga miliyoni 100 z'amadolari mu bikorwa by'ubugiraneza. Yigeze kwishyurira umwana operasiyo y'ubwonko, aho yatanze amamiliyoni mu bitaro byo muri Portugal. Uwo mwana yarwaye ikibazo cya kanseri. Cristiano Ronaldo nta kintu agira kimwanditseho ku mubiri we, urugero nka tatuwaje cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose by'imitako bishobora kuba byakomekwa ku mubiri we. Ashaka gutanga amaraso inshuro nyinshi. Ibi ni ibintu byihariye cyane cyane ku muntu w'umusitari ugereranyije n'urwego rwe, umuntu ugira umutima w'ubugwaneza ndetse n'ubuntu cyane, kuko agenda agaragara mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye byo gufasha ndetse no kubana n'abantu. Amateka ye no kuzamuka kwe muri ruhago bigaragaza yuko mu mwaka wa 2003 Cristiano Ronaldo yakinnye umukino umwe na Manchester United. Ikintu cyabaye ni ikintu kidasanzwe, kuko abakinnyi bakinanaga muri iyi kipe ya Manchester United bo bisabiye yuko ahita agurwa. Transfer yiwe yari hagati ya miliyoni 12 na miliyoni 24 z'amayero. Icyo gihe byari amafaranga menshi kandi yarahenze ku mwana muto nk'uriya. Kuva uwo munsi kariyeri yiwe yarazamutse ku buryo bukomeye. Imibare igaragaza yuko Cristiano Ronaldo amaze gutsinda ibitego biri hejuru ya 850, amaze gutwara Ballon d'Or inshuro 5, amaze gutsinda kandi Gold Champions League zirenga 140. Iyi mibare ntabwo ari imibare isanzwe gusa, ahubwo ni amateka. Ikintu gikomeye cyane ku mitekerereze y'uyu mugabo, akaba ni igihangange kuri Cristiano Ronaldo, ngo ntabwo ari amaguru ye gusa, ahubwo ni ubwenge bwe. Cristiano Ronaldo umunsi umwe yigeze kwivugira we ubwe ati, ndashaka kuzaba kandi ndashaka kuba uwa mbere, kandi ndabizi neza ko bishoboka. Iyo mindset rero niyo imutandukanye n'abandi bakinnyi ndetse n'abandi bantu muri rusange. Cristiano Ronaldo ni gihamya yuko impano itari ihagije, amahirwe atarahagije, ariko discipline, kwihangana, kwizera bishobora kugeza umuntu aho ashaka hose. Ese wowe witeguye gukora ibishoboka byose ngo ube uwa mbere? Byibazeho nawe. Akoze kudukurikirana ni NG Batista, channel ni GB Info Rwanda. Ciao ciao.